Alright, ayan, naimbag nga oras tayo amin na sa ngapada. Manipod dito yung Nemars Studio. At di man na sumangbay di programa nga na pauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day? Programa apakay basahan ti surat pakasaritaan ti parikot iti biyag di may sa pagayam tayo ng problema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo kaya tuy manan ni kasin yung Yong Ruiz nga umay manan mang ted biyag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket ada parikot na nga intay tumet balakadan. The problem of the day ni Rosing iti probinsya iti Ilocos Sur nga napauluan iti bakit ken ubing amanugang. Bakit ken ubing kano amanugang? Anya nga tat parikot ni Rosing, ni Nana Rosing. Aket siguro ni Nana Rosing adaan iti duwa nga manugang, may isa nga bakit ken may isa nga ubing. Anya nga tat parikot na. Anya nga tat pagtarayan ti istorya na, ti pakasaritaan na. Ay amwen tayo mga kasin, tayo tumet mangted ti balakad nga. Sagudahin nga rod ti surat ni Nana Rosing. Dear Kasin, sakbay man ngayon binsa-binsaen ti pakasaritaak nga kahit ko nga ibinglay iti dedo nga programam idanon ko man tinabara akablao ko kada kay amin nga agserserbi dita Nemars Studio. Kastamet tayo nakablawak di kiti padak nga dumdumngeg ken kanayon nga mang subsubaybay di dayto nga programa nga pudno nga makaited liwliwaken rang ay. Nabayag akon nga agdingdingeg kadagiti programa yo iti Facebook kasin yung ngemjak pulos impagarup nga may sakto mat kadagiti makapagsurat nangruna iti programam nga pagtaklinan iti agduduma nga parikot iti biyag. Ngamin iti agdama ket adda parikot ko ken ni Jimboy wenno ni June nga inauna nga anak ko. Pasig wenno dua a pasig a lalaki ti anak ko kasin yung isuda June nga inauna ken ni Jimboy nga inaudi. Nasurok sa nga pulo at awenen nga nabaloak ket siyak laeng ti nangisakad ti panagbiag mi nga agiina. Gapoy tirigat ti biyag ket saan ko nga napagturpos dagiti duwa nga anak ko. Nupay nagagaddamet nga mangged wenno agtrabaho. Tilaeng problema idi kasin yung ket sa anak matlaeng nga maadaan iti apu ko kadakwada. Tai di agtawen ni June iti 30 ket 5 idinto nga ni Jimboy ket 30 met titawennan awan pa iti nagasawa kadakwada. Saan kumet di nga dagdagen nang runa ni Jimboy nga inaudi ang MD2 June nga inauna nga agtry-tricycle welo driver ti tricycle ket awan mo't iti pakakitaak nga ada plano nan nga simpay ti biyag na awan mo't laengen ti yamamo na kanyak nga nobya na ad-adapay nga ni Jimboy nga naudi ti magagaran unayen nga agasawa kasin yung idinto nga agtaltalon isuna no kasanuwa nga naadaan iti parikot iti inaunak nga ni June kastiman nga rugyak nga isalaysay. Awan ka diti trabahom ita, Jimboy, anak ko. Awanin nanang. Kit nasayaan to kasta aginanakan kat ne.
Sigurado nga, nabannog ka, nga gapo iti talon. Una nang, ang ibusik pa dito ka na. Sakto agpalpa, sakto agdeng iti radyo. Sakto to makaturog ako. Ay, uray siyak mait. Nasa makbat nga agdeng iti radyo. Lalo no lipas ko anangan. Ay, weng gayam nanang. Inakto gayam magpasyar iti balasang into no rabi eh. Anya? Ay, nasaya at anong kasta baraw? Alaka, unaam samot ni manong mo nga dyan nga agasawan. Diyak mo Ako matidakas na no, sakti mo nang agasawan nanang, saan ka di? Tarintamot titawin ka, mabalin kong ti agasawa. Umat ka di anak ka, ang Diyos ko, jak laam mo, neti manong mo. Imbag paiking ka, na ibagam ti kasta kanyak. Awa na pulos, tinaibagbaga kanyak ni manong mo nga panggapnan ti umasawa. Asino ka di ba raw? Dati nagasat nga balasang pagdatunam. Nagasat ko na, gaputa, uray no saan ka nga nakaturpos iti kolehyo. Amok nga nagagat ka ba raw, naanos ka, nasaya at ti panagpuspusaw. Kan amok nga napudnukan to, iti agbalin nga asawam. Ninanang mo't. Amuyo nanang. Taga diti lugar tayo manlaang. Ay, asin no nga balasang, kun akin anak. Maragsakan ak unay, asin no kadakwada, diti lugar tayo, ti nagasat nga agbalin to amanugang ko, Jimboy. Ni Divina nanang. Divina? Asin no Divina? May sansamal lang ti amok amuyo nga Divina diti lugar tayo. Divina, wala nga agpaisaw. Ang timot lang nga maamok nga Divina dito lugar tayo. Kit ni maestra nga Divina. Kauna nga bakit dayjayan anak ka? Saan mo't una nga bakit nanang? Apag 50 na pailaan. Kuwan ang bakit ng natataingan ng itisi ka. Awan mo't ti problema ka dayjay nanang. Saan mo't anapatag no natataingan ti agbalintong asawak saan ka di? Tinasisita, balasang pelaeng ni Maestra Divina. Anya? Apay mas daw kayo nanang. Saan ka din iti ayat katawan ti pilpilyen ng edad? Wan matang saan ka din bakit una yan dahil dyan nga Maestra Divina para king ka? 30. 20 atawon ti gidyat yaw. Kas tinakunak nanang. Awan di problema kanyak ti edad. Saan nga napatig kanyak na ita? Tinapatig kanyak. Iso tinagpitikan di puso. Ang aping nga isaw. Nasayahat kami ni Maestra Divina, nanang. Unang manula ang mati. Gidyat ti tawan bay. Ulitik nanang. Saan ang napatig kanyak ti edad? Gaputa agayatak kini Maestra Divina, nanang. Ay, maawan metkid diti maaramidak barak no iso ti kayat mo. Ngem sigurado ka kade. Nanang. Ang ti problema kita. Jak pa sigurado no kayat na iti ubing ngem isuna. Day takat. Kasano nga rod no di nakamot kayam kayat gaputa ubing kang amang ngem isuna. Aramidik ti amin nanang. Tapno no ayaten nakmot ni Maestra Divina. Hanya? Siriring kay palagayam nanang. Ahiwen barak, John. Naggabgap pa manak ka. Napanak nagpasada na nang. Unang maanya ti oras ay. Nalabit mo nga
nasapsapat ti awid mo. Napang kami lang nagja-jamming babarkada na nang. Barkada manay. Kito na, agas la babandog mo't nga agpaspasada agmalmalam. Ay, wun gaya malakip ko, iso nga, siririingak pa, itakayat ka nga kasarita baraw. Anya ka di tayo dyan, nanang. Awang ka di pa'y ti plano nga agasawa. Ni nanang mo't. Yung palagip naman daytan. Api ayang, dagdagan nga gasaw. Saan ka mo't nga dagdagan baraw? Tila damagag. Damagag, ano da? Awang pa'y tinubya mo. Awang pa'y nanang. May bambalatas asawa. Mangal ala aklat pakpakanat. Anya? Kaawang nga rot plano nga agasawan, kat matutawan mo ko man. Di katuladan ta ka ading mo. Jimboy. Wine. Kaapay ni Jimboy, agasawa ka din. Kaya't nat agasawan angem agdaton pa'y laeng, angem ti makadakos ka. Bakit mo, ti pagdatunan na? Anya? Bakit? Sinumot nanang? Ni Maestra Divina, dito yung lugar tayaw. Ni Maestra Divina? Bakit pa yung ama? Mas natataingan pa yung siyak na dyan, nanang. Iso nga raw, ti kunakbat kiniadig mo ang nakaikad ding samot taon kan agayat sa una yan, kanay dyan nga maestra. No siyak to ti agasawa, nanang. Jak to kaya ti bakit? Kita agasawa ka nga din at tasikat umununa. Yan tangay si kamot ti inauna kada kay nga agkabsat. Awang pengarod, nanang ti asawaek. No adan to, Ma'am Ambok, adan to madalapos ko nga nalapsat abalasa nga ubing. Agad, isunto ati asawaag, nanang. Ay na, ubing mo ti kayat mo. Apay di mo kaya ti kasadaram, ti kaedad mo. Bakit unayin ananang no kasadarak ti tutupak ti asawaag? Baka din tupak di aganakan. Ay, nagloko ka. Iso nga ubing dapat ti asawaag, nanang. Ken nalapsat. Dati mabaling ko ba't nga igarahe mabaling ko nga iparada. Ay, nagduma kay nga talaga kini Jimboy nga ading mo. Basta, nanang, no adan to balasa nga nalapsat, nga mayaw awan dito lugar tayo, agdato nakto. Kahit isunto, tiket ko nga asawaan. Saan ka nakas kini Jimboy nga bakit ti kayat na? Siriring kay palagayam, nanang? Ay, iwan, Jimboy. Sang-sangpot mo't itay ni manong mo. Kahit kumusta mo't barok? Tiyan niya, nanang. Kumusta ti pagnam? Kumusta ti papan mo panagdaton ken ni Maestra Divina? Ay, hindi damo, nanang. Medyo kasla agpangadwa ni Maestra. Ay, anya ti kahit mo asawan. Di nagdato na, di nagpudno ak ti panagayat ko kinkwana. Kasla nagpangadwa ta. Muna unay. Ubingak ka no unay. Kawamat kid di Ustumot isuna. Ang impapilit ko latananang. Imbagak nga awan ti dakas na. Saan ba't nga dakas no? Gayadak iti natatayngan ngam siya. Saan ka di? Kahit ibaga na pa nga. Kasla naalas ka no akit kitaan. Nga iti may isa maestra akas kinkwana. Nga nataynganan. Kat umasawa iti ubing nga amang nga misuna. Katwan man kadi Amom da kita mamaestra kat damat ti protektaran damat nga imahed Una nang kunak kinkwana. Aramidik ti amin. Tapno may paneknek ko kinkwanat napudno ken nasinaw nga panagayat ko. Nga uray no anya ti ibagbaga ken panpanunutin ti sa bali nga tao. Ket awan ti anyaman na. Tati nasisita. Ket paragsakit to isuna. Ket
balinak to nga nasayat, nga asawa, kaya nagbalin to nga ama, dagiti agbalin nga anak may. No aganak pa'y ko nam ah. Ya. Saan ka numot pa nga nagmenopause nanang? Iso nga, ti kunak king kwa na. Baka nala daw ton ti amin no agmenopause ton kad di pa agasawa. Anya, Kunak king kwa na nanang. Saan nan nga ibaybayag ti panangaklon na kanyak? Tapno di kasta. May ikamat di pa'y laeng baring no masikugan. ay nagluko kan. Kaslamong matladag. Ay na, prenesyor bumutan datay maestra. Good. Inaramid ko la da dyan nanang tapno no. May ipaamiris ko king kwa na. Nga amang ano, awan ton tiag daton king kwa na ta. Bakit nga rodan ako nada? Dinto nga daak nga agkalkalikagom iti panagayat na. Iso nga ko na, nanang. No, lagi dita aklunan at panagayat ko. Iti anyaman nga oras, wino aldaw. Ket ikalaysak. Total, adamot urnong ko nanang. Ken nalawa mo dita taltalunag. Uwan maamok dayta. Ang kasano nga rod, no saan mo nga masikugan, bayat iti panagdinayo nakasagasawa ket agmenopause taon. Nakasagana akon kadayta nga banag nanang. Duday taman ti ingkadeng ni Apo Diyos. Aklunag. Uray yung awan anak min tinasisita. At danto agbalin nga katakunay na ko ititong palbiag. Ay na, talaga nga nainlove kan kaday dyan nga maestra divina. Nanang. Kaya panagrik-nak. Iti mabait a panawin. Aklunin ako. Ket ijayak ton ti panagkalay sa amin, nanang. Ayun gayam, nanang. Aday bagak ka na kayo. Anya day jay John. Amuyo ka di. Ngayon tinapanak nagpasada iti bigat. Ket addanam amok gabalasang nga napintas nga ubing pay. Ket Good. Dahil dyan, tikait ko nga sawain nanang. Kaanakan gayam datay agpapautang dita bangir nga sityo. Ta kabangiba nga sityo. sinaw. Ni nana tangan na ngamin day dyan. Ni Mareng. Wow, maring. Ada ka anakan na ko nam. Oo, nanang. Nagkapukano mo di jay abra. Ket Agyang kanod to'y tag sapsapol trabaho na. Kulakin ko na. Di kanto nagtrabahon miss. Masak ti asawahan ko na. ay na, tiladang ibagbagam. Nagpaisumot nanang. Tigi nagpaisuan na. Inakpasya rin no rabi No kayat na ka Amuna nga, tricycle ka. Saan ko yung baga nanang? Yung baga, nga binulod ko lang di tricycle. Tanaper di ti kutsek. Anya, pangalaan mo tikot sa madyon. Nagpamarangak lang nga da kutsek nanang. Tapno alis tong kumapit di balasang nga napintas nga ubing. Ay, nagluko kan. Kaya kasano maamuan na. Naalis tong tulad data nanang. Kasano kuma. Amom nanang. No alis to kay tibay sa banag. Ay na. Adayo ti papanam. Anya di kahit mo asawan. Ay nananang. Agpamarangak laeng nga adot sa nikwa. Kumpet to day jayan. Agsapsapol gani trabaho na. Kaya nasawan. Anya. Amom ti kay kusawan na nananang. Agkasapulan. Anya. Ay na. No, ada mga asawa king kuana nga mang biyag king kuana, urihang agtabtrabahon. Kasano nga babiyag dito nga agtry-tricycle kamay. Ay, good. Mabiyag ko lataan, anang. Kasano nga raw, no namnamain na kabak nang ka. Ay, awan to't maramidan na nanang. No? Doon niya. No, adanton na pasabak niya. Ni nanang, di ka pala makaw-awatan. Ay, John. Madiday ta anak ka. Saan nga nasaya day ta? Agulbud ka. Tapno laing magunod mau, takayat mau. Nanang, isot uso ita dagitan. Manibod ni na social media.
Puro panagpampamarang aminin. Adon na gini malalilaw gapot social media. Kat siya kagat, uriawan social media. Kayak nga lilawin ta babae nanang. Anya, ay nagloko ka nga talaga, John. Ayan, pasensya kayo, medyo na-interrupt ti connection tayo, nagpukaw. Anyway, nagsublimit laeng, aya. Sabi ko mata, nakasurot kayo mit laeng. Nanang! Jimboy, baraw, si magbot ka magaya man. Nanang, Naisam ka man na baraw. ada good news ko kada kayo, nanang. Good news. Anya day nga good news, anak ko. Inaklon na ko ni Maestra Divina, nanang. Ha? Ay, Di kay ka di maragsakan. Agasawa akton, nanang. Maadaan kayong ton iti apo ko. Sapay ko anak ko. Anya, Ay, uy, anak ko. saan kay ka di nga naragsakan, yak, nanang? Saan man? Ay, naragsakak baraw. Ala, uray ta ang mukmot nga nasayaat ni Maestra Divina. Naanos nga maestra. Nanang, napintas pa yun, Wan, samot kidi nga bakit tilanga na ititawon na nga 50. Nanang. Impudno na nga damot marikrik na panagayat kanya ko. Iso nga inaklon na ko. Kat pagtulagan minton, nanang, ti panagkalay sa mi. Tapno no agasawa ka minton, nanang. Ay, unaam nga talagang ni Manong mo. Babaam ni Manong manang. Nanang, kaslawan mo ti kaplano-plano ng agasawa. Wala nga madaka rumot ar-armanan. Ada? Wan, ti kinapudno na. Napanmat nagdaton. Anya? Sino, nanang? Adda ka nung balasang nga ubing nga napintas. Nga kaanakan ni Bakit Maring nga agpapa 5-6. Dita kabangiba nga sityaw. Kaya inaram na ka daw. Ni Manong nga talaga. Ubing nga talaga di kayat na ya. Huwag nga ron, anak ka. Ay, kunak akad, no kayat nakaatay ubing. Lang, nanang. Inakper ijay kwarto. Inak-i-charge din yung cellphone ko kat ni. Baka tumawag ni Divina, my loves. Alabaraw, naragsakak para king ka. Impay-payso na talaga. Agmanuga nga iti maestra. Nagtawan iti 50. Ay, jakla sigurado no agkapo ko akto kini Jimboy. No bilang laang. Ay, deti laang June tinamnama kaon. Speaking of June. Nanang, sirinig ka magayam. Ay, iwan abaraw. Nay, kas kini Jimboy. Naragsak ka ba't asimang baraw? Sa nakatawaan. Kasanong nga sak naragsak, nanang? Saan ka di ngayon pakadak itekit inakagdaton? Wine. Gat, nanang. Hapay nga naragsak ka nga simang pait nga nagawin. Inaklon na kadagos ni Venus, nanang. Yeah. Inaklon na kaadakos idinto nga. Itay mo lang nga. Napan pinasyar. Kasti ko naking kananang. Alis to akumpet. Detect ka sa pulan. Kasano nga kimpay? Kati bagak Imbagak nga doon sa nikwak, nanang. Kati itay nalawag pala itay napanak ijayanda. Intudutuduklat na digiti na. Digiti dagdaga nga makita me. Iti adayaw. Anya? Imbagak nga talon ko dagi jay. Imbagak pa nga talon ko tital-talonan ni Jimboy. Ay, salbag ka nga, lalaki. Ilay bagbagan. Ibabawim da kita. Amangan kit no kagura na kantaon no maamuan na. Kit, i-break na kanto mula ang lukaw. Ay ninanang mai-break na to pa. No, adanton na pasamak me. Anya?
Nagtulag kami nanang. Rumor kaming bigat. Ag-date kami. Ay, Jack ipalubos ang Jack maka-score. Ay, nagloko kan. Ureta, ada mabuludak ti kutse. Kutse ti barkada. Kag pamarangak to nga kutsek di jay. Ay, nagloko ka nga talaga. Tiladang aramidam. Saan kun nga naigawid ni June iti panggap na nga alilawen na ni Venus. Tapno laeng magunod na ti kayat na kat isot maasawa na kasinyong. Saan kumatan nga naigawid ti naudi nga anak ko ni Jimboy iti kalikagum na nga makapagkalaysadan iti kaayan-ayat na nga maestra nga ininauna ngem isuna iti 20 atawen. Gabuta saan kami met nga nga ti mamatmati kadagiti superstition nga kunada. Nagsarunulaeng ti panagkalaysa da June ken ni Venus ken da Jimboy ken ni Maestra Divina kasinyo. Ket gabuta lalaki dagiti anak ko agpadada nga nangyawid kadagiti asawa da. Ket agden na kami iti may sa abalay. Mayatmet ko nak tapno no may asidig ko trik nak kadagiti duwa nga manugang ko. Ti manugang ko nga bakit nga asawa ti inaudi nga anak ko nga ni Jimboy. Ken ti manugang ko nga ubing nga inasawa mo ti nauna nga anak ko nga ni June. Ket dito yan tinagrugyan ti amin na parikot ko kasinyong. Anya ti aramidem dito'y balasang ka, Venus. Ay, nanang, da kayo gayam. Wan, awang ka di pa ni John. Awan pengarod nanang. Good. Nagbili na king kwa na iti makanta mabisbisina. Ni, api nga, mabisin ka, di ka kadinangan. Damat makanditas. Kusina, anak ko. Di mo ka di kayat, agsida iti inabraw. Diyak amin naruam nga, ang sitsita ti inabraw nanang. Aya, kung nagimas tupay, damot sagpaw na nga na prinito nga ikan. Saan ka di nga taga-abra ka? Win nanang, ang imidya shoot di kami kabisera, di bangged. Kat awang kadit natang gibangged kada ikan kat adumat ti amaw. Sa anak amin nga nairuam nanang. Ay, unayin aya. Anya nga ruti kayat mo nga si daan, anak ka. Nagpagatangak ti lechon manok kini June nanang. Angin awumot pa. Baka naman napan man dimagas kadagiti barkada nan Ay na, sursurum ati mangan iti nateng. Kanda kita, nasusustansya nga makmakan ng runak iti kasasaad mo kit ni masikog ka, Venus, balasang ka. So, agsagit ka mo tayo. Apeng agsangit ka. Kahit kundi agawit, tingin mo, estimate ti kasasaad ko. Ahanya, ay, agsangit ka mo tayo. Sigurado lakit di nga didakaklonin datatanggan nanang kung kaputa masikugak. Kinayat mo mo't anak ka. Dagmatam mo nga kastigayam ti biyag ni June. Ay, hindi kong kunaka. Ayatin bagbaga ni June King ka. Baga nang abak ng nanang. Baga nang adulugan na. Ag-tricycle mo lagayang. Ay, salbak nga talaga tayo dyan. Ibaga na pingadod dagana nanang. Ito, kundi to do, dagdaga din na magayam kuko. Gaape nga mimot nga inaklon mo adagos, di mo pa inamuno pudpud no dagat ibagbaka na.
Kuslag pay-payso ngamin nanang no agsao. Mas daawat. Tamay kadwa palaeng ngal daw yaw ke adan na pasamak yaw ke ita masikugkan. Ti amok amin nubak na nga talaga nanang. Anya. Ano kumabak nang kat naimas ko matigid si dad. Napintas ko matibiyag ko. Sana ko maging inaw kadaglablaba. Ay. Sumal lang amarigatang ka at di ka mag-gayam na ruwag. Baga na nagbiyaga ka, prinsesa. Ala, pan, inkanto nga agina na, agad dahita si kugmo anak ka. Madino mapuy-puyat ka. Sige nanang, angim. Bumangon nagtunod at dilitsyon manok, mabisinak na talaga. Ay, malawan, balasang ka. Sumungad mo't ni Maestra Dibinan. Naladaw nga si Mangpay. Ay, nay, ada kayo magditi paraangan nanang. Ay, wan anak ka. Ay na. Apay naladaw ka, Dibina anak ka. Ay, ada nga min activity di school mi nanang. Narabiyang kami, tami sa akadagiti, committee. Nangan kayon, ada insangpot ko. Ay, nangan kami. Ada Jessilid yon, ni June nga asawa. Wala nang, isong timbagan at agchat-chat akanayon kanyak. Ay, garal ka man palang anak ko. Nanang, kumustain ka mamait. Kumusta mo ti panag-asawa yo, panagdenayo kini John nga anak ko. Ay, nasayat mo nanang. Awang ka di iti problema yo. Apay ko mga ka-problema kami nanang. Dinto nga, nakagagagat ti asawak, nakasingsingpat, naanos, naasikaso pa'y kanyak. Ay, nasaya at no kasta. No ti, agwat ti edad mi, ti panpanunutin nyo nanang, ay na, ididamo, day tamot idi ti problema. Tadyak sigurado no, anya ti pagtungpalan na, ti panagden nami, itikas kanyak, nga natainganan, kaya itikas kin ni June nga, ubing nga amangim siya. Ngem, agyaman ka, ipagpakita ti anak yung kanyak, nga saan nga napatig ti edad, weno ti agwat. Gaputa, mariknak ti, panagayat na kanyak, ti panangipatig na kanyak. Kasla umubing nga ro, tiriknak nanang, takasla ibibinak mo't ni John nga anak yo. Ay, nasaya at ano kasta. Ken panagriknak nanang. Kasla adan agpitpitik iti tiyan ko. Ha? Di ka... saan pinanang? Sa anak pa nga menopause. Baka deto yan ti menopausal baby. Akit, sabi ko tapumud no. Sabi ko si Kugday to'y marikrik na ako, nanang. Ay, nasaya at no kasta. Dibina, anak ko. Ay, sorry, Jimboy Gayam, sorry. Sorry, nagkakamali lang. Na-confuse ak batin, Jimboy Gayam, sorry. Nag-swapping damatan iti asawan. Ay na. Agduma nga talaga ti kasasaad. Dagiti anak ko itatana asawaan dan. Gaputa agduma ma ti inasawa da. Dati ubing nga anak ko. Ngay na uday.
iso ti bakbakot ti asawa na. Idinto nga dati inauna. Iso ti ubing mo ti asawa na. Ay, makitkitak lakid de. Nga at nga problema dati ubing ti asawa na ta. Ay nalapsat ngagpaiso. Ubing ngagpaiso ang awan mo ti amuna nga trabaho. Ay dinapay amo aginaw. Sinsinan ti inlaw na. Dinapay mo aglaba. Ultimo pantina ka. Naka-il-il. Ay, Diyos ko ayad yun. Di lahat ng anas asawam. Lumabasag ti silid na Jimboy kani Divina. Jimboy. Ay na Diyos, Jimboy. Agas asog mo't ni maestra. Jimboy. 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 Ay na Diyos ko, Jimboy. Rinabihinak lang na nga parang sa akin. Ay na. Diyak pulsag babawi na nangasawak ka. Jimboy. Jimboy. Yung baglakad din. Ipinamiris mo kanyak. Naawan patig ti edad. Jimboy. 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 Ipatpatid ka, Jimboy. Ipatpatid ka. Jimboy. Unayeng. Kasta ulit ipanagasog ni maestra din to ta 50 lang. Ay, naya. Lumabasak mo dito'y silid ni John ken ni Venus nga asawa na. Agas asog nga tamat ni Venus. Kahit kung di agawid, John. Awat di mabali na ma. Kasta di ka sa saad mo. Kahit mo agawid ka. Wala nga mawan di. Awan di rupa ko nga sarang ko kadatatag kinanan ko. Kasalumet na gano'n di magpagami ni Kwaso. Basit ang paumad kaya, palso aming ipagpagam. Inalinaw na klayan, John. Ipagam-gapakdang ka. Try-tricycle ka na kaya mo. Inalinaw na klayan. Awat di mabali na amon. Ada daytan, masigog ka. Gusto nga saan ka reklamo? Kasano nga dyan kagreklamo? Ang moment nga awan di amok iti trabaho at balay. Imayak dito itap nagtrabaho ako. Kit malagayang. Di kasi nagtrabaho ka man lang. Awat di marami daw mo. Namasig ka. Di na mabawi ka nakikasargin ka. Diyak lang. Kinawan marami daw din ata masigog ka. So nga napilitan ka, nakikasal ka niya. Basol mo di amin, basol mo. Sa balimot nga asog, timangag ko dito'y silid. Dadyon kinibinos. Ay, ang dumada nga talaga, dagiti anak ka. Si Kadyon, nanang. Sursurwam mo ti asawam nga mangan iti natengang. Kasla ita, di man manganay. Baba nyo na nang. Urayan na lata ka noon nga isang pit ko nga makan. Ang awang pa'y ko nagtadyak ba't pinapan nagpasada. Urayan na kadilatan nga da isang pit mo nga karne nga makan. Baba nyo saan nga makaano sa yun? Hindi agawid niya bra. Anya? Ipalubos mong agawid dagita aginam. Kiti isumuti kahit na. Narikat ba't nga isurok iso na? Nakadurreklamo na. Ay, nga Diyos ko, ay anak ko. Nga karod, pilitim nga rod. No saan ba't nga isot nakairwaman na? Basol mo Abi basol ko na nang. Basol mo Inalilaw mo nga raw. Pasig ba't nga ubaw kada palso dagiti ing karkarim kingkwana. Amay ape nga aming nga mamati Ay, Diyos ko, ay yung gayam na nang. Anya? Kumusta mo da, Jimboy ka ni maestra? Nasayad na mo Kanayan ko mangag ti asog ni maestra.
Kanayon, sang maitayok iti langit, nanang. Anya, manggig mo, Mike. No nagpigsan to, pati panagas-asog da iti rabi eh. Sabagay, kaubingan mo ni ading ko nga Jimboy, karugrugso na ah. Ang imjak lang pagarup nga dahi nga maestra divina. Kaday nga edad na. Narugso pala mo. Kawin ata oray siya kamangig ko. Papatagdad no daduma. Makapuutak tip alas 4 para bangon. Kasla mangig ko nga kabalyo ni maestra kini Jimboy. Uy nga rod na. Nakaapal. Apay ko maapalam ko ubing nga nalapsat. Dahil ta asawam. No nagsadutupin nagkabalyaw. Nakadatalat kahit na. Di na pa'y kahit timangan, lulipap, nanang. Anya. Babawi. Babawi nga. Isarakan dakman ka diti mestra nga bakit nanang. Anya. Anya ti kahit mo sawain. Diti kas lakin maestra divina mo lang. Di mo kaya ti bakit luko. Kan may siya, adan asawa maun. Saan mo may babawi daitan? Naimbot ni nanangan. Ala na. Damagit tumanggam kini maestra divina. Anya damagam. No, adapada na nga maestra nga amuna ah. Nga mabalin na nga reto kanya. Ay, nagluko ka, salbag ka. Saan na mabalinin lukaw? Ninanang mat. Nakaaapal nga ro ni ading Jimboy, nanang. Nga basol mo ah. Tanapili kan tumot ita. Kaya't mo ti ubeng. Ngem bakit? Ngem di mo amaw. Nalalaing gayam jay bakal. Iso nga nalalaing ni ading mo ngem sika. Ti amok ididamo kasinyong ket ang angaw laeng ni June tay kunanang isa pulak wenno agdamag kini divina no adam amuna kas kenkwana nga agsapsapol iti asawa. Impepay sugayam ti loko kasinyong. Naduktalan milaengen nga adda babae ni June nga bakit abalasang kat kastaunay ti sakit tinakam ni Venus idinamuan na. Ang hindi namot kahit ti agawid, taawan ka namot ti pagawidan na ni Jabra. Di namot kahit agawid, tamabuteng kadagiti naganak kenkwana. Kat siyak maten ti mais-stress, tunggal agapa da Venus ken ni June kasinyong may panggap iti panagbababae ni June. Nga dayto itan, tinagbali na problema. So nga kunakpay kada Jimboy kini Divina. Ay, saan ka di nga? Nasasayaat no. Makisina kayo ta. Apay nga makisina kami nanang, idito nga nalawa mo ti balay. Aw mo ti problema, kan may sa, jacket nga, may adayuak kada kayo, tanay, bakit kayo? Bakit ni Manong, masansan nga awan di balay, kasano no dama, pasama kada kayo. Ang damat ni Binaws. Ay nananang, awan ammo na dahi nga Binaws. Ammo na nga, itiraramidan na, adda mapasama kada kayo. Kaya api kami nga, naskin nga da kami tumalaw nanang. Mabalimod nga da Manong John. Wanang di na magkayat. Di na magkabailan. Saan mo man nga karaapaan da? Kaya api nga rin nga pagtalawon na kami. Saan ka nga pagtaltalawon, anak ko? Makisina kayo lang kunak. Tangamain. Anya nanang. Kanayon nga umapapal ni Manong mo kada kayong nga gasawa. Iso nga kita na nag-chicks mo. Ang nag-chicks, iti halos ka edad laang mat ni Divina. Katnay, ad-adamot nga isut sang-sangpitan nangim ni Venus nga asawa na. Ay namapan na pa ipangpangas. Nga imbaglakit din tara. Bakit titinutopan na kanaon tanay kanayon kano nga maitayok iti langit. Biso nga basol mo. Abi nga basol ko nanang. Basol mo at akanahin mo nga itayok iti kangatuan alangit ni Maestra Divina nga mangmangag ni Manong Mao. Mangag na ata naging pismed dati diding nga main. Iso nga raw.
Iso na basol na. Iso nagasawa ti ubing. Ay, naayag. Ampong ti aramiday. Dahil ito'y launay ti problema kasi niyong nakagulgulon dito balay. Dati manugang ko nga ubing, kanayon nga agsangit. Kayat kanayon na nga yasog ti panagawid na, kayat na kanon ti agawid. Angem, no ibagami nga, nasasayat siguro nagawid ka kung agsangit man. Mabuti nga kadatatan ken nanang ko kuna naman. Dahil mo inaunak ket kanayon mo nga kanayon nga maladaw nga gawid nga patsek nga mapmapan iti babae na wala ti chicks na nga bakit nga misuna wenno natataengan nga misuna. Iti agdama kasinyong ad-adan nga maestresak ta nay dadakkel ti tiyan dagiti manugang kon nga bakit kinubing. Ad-adan ton ti stress ko no rumorto dagiti ubing. Iso nga sagbay nga maladaw ti amin balakadan dakman kasi nanyat aramidek tapno mapagtinok ni Jun nga inaunak. Tapno no uray no kasta tinagbanagan ti panagpili na iti ubing nga maasawa makaamiris tumitlaan nga madidigitar aramiden na. Ket sabi ko mata masursuro lang to nga ipateg ti asawa ken agbalin nga anak na. Kas ti makitkita nga kinaornos ti relasyon da Jimboy ken ni Divina. Dahil nga rin ti pakabuklan ti pakasirita kasinyong tulungan dakman ni Wanwan dakman pang-aasiyo. Ket yun na akong tagyaman kadagiti makaited balakad. Ket agyaman akmet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nangurnos, nang ipasa ken nang idrama. Dahil nga pakasaritaak. More power to your program and God bless everyone. To'y maproblemaan nga ina, Rusing iti Ilocos Sur.